Udin anka say sha adaka e de say. Pacho me di pa de Nancy Amuno. Nancy Amuno. Okay. It be producer can Nancy me say Nancy because the engineer ni me ya bro. Okay. Who free fa? Pacho ma me free Bonwire. Okay. Me yo Monwe kente no. Okay. Na papa so free Anomabo. Okay, so we have Fancy, have Ashanti. Pacho when me nya Amuno no free. Oh, okay. Pacho. Okay, to go school with him. Mo yet do say o ma me ma no. Pacho ye 5. E ma say me ma say. E ma 3, me ma 2. Oh, okay. Pacho me na me last but 1. To timi ode. Eti ma na aka ni no mo ho ofe. O san fere ade. Sa o na timi to nyum sweet orange sweet. Sha hwa. E wa ya no bi eni o. E wa ya no bi eni. Ani pagu am fere. Wedding view say. Pacho me fere. Wedding view say. Ghana for say me say wedding view say. Me see your life experience wedding view say. Pacho mo 28. 28. And when you Minyini sir. But me before say you be 21, 22. Oh wow. That's nice. It's my no papa we fa. Pacho ma me de waka baby. Oh kusse. Pacho. Mama papa de Accra say. Oh okay, that wa Accra. We fa. Assalam down. Oh wow, that's nice. Inti that air show. Any man shout out mommy. Oh, shout out to you. Shout out to me papa. Na say so boni. Mr. So and so boni di na papa tirimunya ni dey. Shout out to Mr. Echo Amuno. Wow. Wana menya me dey free. Oh, okay. Na meta disie. Ntu ko school so we. Pacho me ko JHS o Accra. Jam pacho na ho nyo sa. Na wa he. Pacho dey come o. Ko JHS o Accra. Okay. And fan school we. Me shase o Agri Memorial School Nima Police Station ono. Oh, okay. And me sa me ba Kumasi Ashtown Senance. Okay. And me toa so Dwamna Kenta Senior High. Oh, okay. But men we Udru him fan when we is SS and GHS. SS3 men we. Utumi drew. SS3. Na me ye wadom. Utumi drew SS3 and when I don't konye me ana say ye pamu free ana say e me masam na akoye wo school. Na boys and girls ana say girls. Ajo na make school. To ko me masam ye pamu. E suspend you. School na me ho jopa na the one na me body stage assistant na mo fra obi am pay me da school mo. Oh, okay. So na friend on frame you so na me ho na time dia me nim. Oh, ho na time effort. Oh, man pay me da. Nti pa twenye emu bia na. Oh, okay. Na de ntia. Me nim eno me so me experience am nya no wiase no. Me ko school me do final year me try edru se edru final year na se e be bensi e ko try exam sa. Me ntimi ntro. Wow. Miraculous na makoma na ase obi ti makoma me ye bia me ntimi ntro ase obi ti makoma. Hey. JHS ana ye o. JHS ye me. Ene no me force mpo exam sumo kra no na me felis aba me mia mani na me try na me pass na de ko SBS end da SS there de etutimi ko ya kodu JSS senior high 3 trying 3 and them me ko 3 and but wasi no ana estate me nye rural class but na mo teacher mba class na se kasa na ye din konkonsa dia me okay but teacher nye rural class and nye se na bia mabon obi oni me ko school bia ni minima de pa minima na minima de ya de o mabusua mu ana se unuanom nyina sa na nko a acho de bi nnuan obi awie school obi aye okay na me kra me nyare sap minim de ntia me unye rural class me to me ni yare bia me nyare yare bia ba me nye rural class mo pe e wo se makoma ya me na me pie wow pachan ti na abanesa na me de jai school no pachan me di jai ti me jai no me imagine say okay ne me try na ma register baby na matro and also sa and also the same thing me register for ma jim sikent say Eddie edru sie ko chwa si na the same thing am say e na bia na nyame na me say nyame person me ko school that na ma me ti say achana ma me so sorry nti ba sa no e de na daddy o papa Mr. Amunu oye fa ho or try one say abaya kama say na papa pe say odu edru baby ye na onye nsa no dwuma pa bi ye na ebedru time a betri exams bi na counselor na yare ba be bo die we kra nya yare na say ade no wakoma ete yeah
eti akobasa na so obi tse wakoma so be simakuma and minim okay sade na ebe hyasie bia na teacher ni bia teacher ni bebo waba so a na minimade okay nti say teacher ni bebo waba so a na me note like me feel say me hu do am in class me notice me feel o me hu say ba sade ne ba now we prefect as a school say wakonyina na ye ma post and me post bia pacho wow me post bia but me dey say ana class na wona na wo ye ade ana na obi ye wo sa na nyeme na me ye ade but na me komo mo ye ade no ho bi okay na me nsua de me no be give years of the bedroom na ma pass teachers for them mo me nye serious so class but e be ba na ma pass nti omo ba class na e omo wa hwe no si hwehwe ese na nsi we no ye hwe eti wo de wani bu a efrifia na wo ma me ebusu ma na papa ebusu ma na say ye ntoma pacho me de me mfa mani mbusa ade no okay because it is an ke bia nkom be kume okay me sure say e bia efrinya me na mpese me e ba sa mo ko hwe mu pachan mo ko hwe mu no mse de bia mo ko so me ko hospital mo ko sorry be bia sorry o info bibia mo say me okay hwenya me o man ka bibia say efrifia na sese na me su na me dem be wi say like me na mpese me ko school de na manager na mpese me ko school at fine ebia ne nyame cheshe ni bi ombese me ko school na wo ne pebe mame ba sai like even do man ko school ne kra no me try na me ye bibia engofo doubt me ka se me ni SS certificate omo doubt me wow adana wona oboa de ben uko school ase na mti ma nko ba me ki sure se bibia me bia mistake there ne timi de matra me hu ne se nyame na e bia nyankopon pese me ko school ba cho ne papa bi acho me hu ne se nyankopon nyame nhihye ka ho bi on pese me ko school but na emumo o ne pa bi ene de man because me matra nye ya hwehwem hwehwe de me hwem pa acho final year bia wo si wagya school pachan nti wa wo hwa wo hu ne se ye bibi ana se den ya because enye normal counselor enye normal cry tu shy one kasa wo tsena se no uhu ni say yedi so junior high and so the same thing junior high when your certificate no and me nya eno me force junior high de no me de like pain na me go through na no me enjoy na me but SS na ke bitimi ama o de ne de ende me ntimi kura ende eno enti akoma na etisa na yedo koto hospital ye rasho de koto hospital enti e ba ne sana wow ni ye emergency unye do emergency na doctor say na de na yo enti de na yo hwenya wo ba ba ye den wow asem enti hu ni say anasa meka say hu ni say a spiritual thing na cause e bia say na wo ofa ne ade no I mean, schools are a dear man call counselor, and yeah, any papa. And it's a way, phobia, and I say, parents, you will be protective of because when you at your age 28 or 29, we have a papa, you have everything. And not just that time I go school, no cry, and then answer to one. It's Jindi say, nay, spiritual thing. And then you what's not saying who says spiritual thing wrong. Okay. But san pacho se me ka bra me bre ya de ntia me pese me je di say spiritual thing no. Bra me bre say spiritual thing na. Me je di say nka nipa omon kombe kume. Okay. Ene nkomon kume mom. Na o say like o ene kume mom e na me ndru final year. Say spiritual thing say de ya me bompa ya. Okay. Nya me be heal me. Ana me nya me be je me. But obi a spiritual ye no da no wa bompa ya na nya me anje no. Nene eza ebe na umra na aso na umra na aso na me oni hwamosa because ye oni me bia me bon mpa ya nyame tie okay nti de nti na we de nyame mpeso beti okay wo ba me hu ne se pacha me woda hu ne se de na o ka hu ne se nyankopon pe ene ba nti me de manko school no se me wu ye me tie ase okay se wote kumasi ana ate akwa pacha me te kumasi but enche me move ya bakra ade nti na enche obi move ya bakra me na pese move pacha me na pese move ana wenya be me bia o ba beta nje on kan ha na
pacha me better ba me enchem me be worry. Encho be worry. Pacha but me nka date because me hear Oh, Wadaroma me nche den hear bia o sa. Encho be worry. Pacha. But Wadaroma unche dey hia ye mu bia. Wo de me hia only counselor de hia ba. Ahwefo de me from Wadaroma. Unche dey ade aduane na untimi nto waduane no sika sam nye enso. Ana wusuro say no nso so ye nipa ne do so e bi ata America wa de be so no nso wa komate no. Obi ntimi nyame show ho de obi. On de nyame show. Okay. I side the ejuma no. Like I say we are actress and I will trust in it. E dey ejuma biim na we. Pacho mi swano. Na me hotel ni bebrebe ni tibo mi amete obi ankyeme na me boti. Enti no me minim tibo. Obi ankyeme. Enti school sem na nkoye sa no. Na me plan is any. Me kwa polish no. Okay. Also me drew on say me brain na for sem me doni pa de wa me see de me home. Man na for madam for pa me ne na ka sumasem. Afi ye drew on be me ko bia me ne nam ne ade. Ye drew on ma madam ne pemas madam no fere me pa me nim o ma me nya hwe ho ne ade. E na konkonsa madam for dem ne wadi konkonsa fititia ho ne nko na madam be ka asema oko madam a bedi konkonsa na be ka cha akoka. Ama ya pamu me. Ani ya pamu. Obi ampa me na bia me ninka. Wa na abeko. Konkonsa ni die wani be da ka na me chaye. Eti me chaye na madam no unse okosua adwuma atetia e den ya mbe jojo ni ade sa madam no onye me sense me nika won nti na me ni ani je bia se me ye nti me nam YouTube na me de polish bibia we no na okay it was shop okay asafo okay asafo labor side okay je say what salon ho acho na nye salon like me boba me nshana nye ne salon okay na me ton enwi ne cosmetics it will so ye sisi ano edu so modwi kwan no nto mo na container na shop and kasa but omo ye kwan nto mo adwi patranti for now ne de me ye ne ofia oye ofie oje odesi ade ba mpese na nka me relocate ba okay na nka wa pet shop that time now with me shop na hwan na jima o achomia Pasha ejuma be na we ya odeje shop Wadaroma e experience unti no de wo show no ese wo sua bibi o se bia we ye me masem na anya shop na se bia akopɛ besia ana be me bia na ne te no de sa shop ne ma wo ana so se bia wutu sika bia hu wo fom na ade koje shop no ana so se bia minim I don't know se bi so ana we hook up na de nya sika na ha na e pese ye Wadaroma pache okay Wadaroma minister minuanom ye tre panyin no o akwantum okay o we him side o US okay nti pache ono na o support ye okay ono na oboa me kakra na me ndini menum okay na me di bi me aso na adon fo bi so edom me bi obo hu social media kra na otimi cheoska okay yon ko force so bi hu TikTok ko otimi mo ye ne fe otimi kana koma okay na say TikTok no onsre no amount o so oje and say TikTok na ye TikTok e pa abo me pa o started sa o TikTok we na di say TikTok me started no 2019 but my video started called viral no 2023 and I started me sound 2 years ago in the morning be in the morning every in the morning me na me toy na video no dey twa ma work ran say me ma kweti me sound no almost am fata manim lady be use sound no ono lady ne dey na afi dey trend me hu an makometi okay and na ma me videos no call viral but then na me ma kweti me sound so pa kweti me sound na modi am obi say me dey fata me lady ne fata na ni ma ono so nkasa o lady kro no mpacho say be na lady kro na bia na ho fe chen won say concept bi ho no ma wo ya say na wo kan in the morning e bia na lady kro no hwe na ni ma ase John Sam kakra no wo na ni mo so de hu say ha nti no e bia say na ho fe too much no wo ya sa na ma na e say dan fata too much tell me ma ne okay so baba lady no so anya de say me nim say your friend is saying le handle what do you can James unim unim pacho men kind handle okay bloggers na
edin nanim no asa o che nails bisa menim se mpacho mahu a there be me hu pacho counselor o de na asem hu but on de share ah ene on de na trendy okay TikTok okay TikTok ni mo na aboafo sa video na trendy ne ma aboafo nkakra e baaye enti se si ayi a wo ba be wari ese sa mo na unya ne nkakra no unim se me bi mu de cause Ghana for the and I make us Ghana mema de and actually ana unya ndodo na make us 90% mema enti no oh by mass so ne mass chembi okay but mema ne do so mema ndo so aha enti se ne wo be wari a wo so be wari enya ade abinya sa actually ni bi ana so se still binya mo so no mo mpeme no mo so mo mpe wo enti so mama mbium ne no mo boa no mo mpeme oh okay achai se mama mbium de na mo pempa na mo anka okay be ma na wo be wari na adwuma ben na oye achai me se aka sa oye bank manager ana oye MP no mpe social media enti ba say ne obetimi aka kire say ne ebi oye MP ana ebi a oye friend is in go dealer bi ene e no ma je be say oye de adwuma oye MP achai baby Pacho mpe social media enti e pese ehu adwuma a wo ye achai de sa kwa oh sa na je say on pese o be ka kire yin oya adwuma be ma na wo be waro achai oni ha say ti oti abrochi infa US eto brand pe ne ma ho achai de me na mu ma de to we introduce na ma brand me busuafo ni nyina hu komo ya we papa ja ware na to oh okay so wo TikTok account no Abrewana Nancy is it what's the name Abrewa Mafia Nancy me de me mama Vivian Jo okay now they pay attention tina na bo minti na enye obi asa because ne nim nkrofo a it's now what they pay attention oh wow kind of cool now they pay attention tina me ne din e share wona Abrewa Mafia mpaso ne din tina na nim onyam binti no enam so ena omunim me Abrewa Mafia fame okay pachan omunim e wa Abrewa Mafia omunim we wa Abrewa Mafia production nim pachan me like production nim okay it is say we should benya fame no be use din no so dey ebe trendy and the beji fame ebe en monyam shekese pa enya ode the time make say enya ode no they say we your sound that what the trendy will be the trendy what has say yo ya no unso no waje monyam na fa so na year sound okay but when me nje monyam nim fa me appreciate no Auntie Vivian me appreciate like me obi ehun se ono and even though obi enkofo nche da nim me no me ma na hu se ni ntina sebe yempo no menye opportunity a ade ntina okay na ade abaha no because ha se nye sebe akwahwe akwa ebe TV ketwa se metimi abo what pacho TV so ada ya se na wa frame dia na ya so na me frɛ wa mpa wa na frame yo na se Auntie Vivian aboa me di na aboa me ama oh mami very good Vivian Mr. Penny no very good pa me can say anu mi share no airport says that be na ono kra na kan say na ya sa na me twa yen bi wo Kumasi wo ma Kumasi na me twa me bi I mean she's so good she's very kind nti Nyankopon shall says I mean shall what but what so ba ne mu yi pa and up to now I appreciate you ade bia wa ya mane bia obi wo hono ma obi peja no do dru baby a onkai no kra bi titu ye na mafo na ya ba na ahomaso nti no idru baby a na yen kai mu bi but obey die osu kai o am ye sure say wari a oba be wari awari a ba be wari o ma me ni be ma no me ma me be pa o ma me Vivian Jo pa chai o ni be ma no ti so no ba ji utri nsa na na ananya ono a enye ono a ade na enye ono a se sika kese na ese kono nyame adu ne dru a eso why because eso ma wari ni trend pa ade awari mu so aduane kure nso ni nti yo ono so do nya be so pe trend na je say oh okay everybody has it but girl no ma sound ni trend ye eso da na se because o ma sound no at the end of the day o ma ne call viral e ma
Oma na call viral but omo nim se me na meto na me ya na na nim na da so. E call viral na nka me nim da so me de na opa but omo se girl. Sama sa sound ne ba ko na yenhwe entie. Obiam. Pachomam ta. It's you. Obiam away in the morning. In the morning. In the morning. Our lives and place the road. Eish. Good morning, Jesus. Good morning, rock. Media way. I know. Chere. Mami ana meto se mo amoti na me lose my voice. Media ko ni ampara bi sheshe. Me ana create me. Wow. Ana wo beji afa pacho jai me sana wodu wani. What was that? Some help. Ashime pa me broken heart. I don't can show mommy. Catch your mammy na according na no tumba and kage on ko wejai o sound amount. Girl ni nya hwe, girl no ni mo hwe o. Okay. Bloggers no. Okay. E na afa na nim na wo so ni pie be ka se bacho anya me a omo. Ni page na so mo ka se wow. Beautiful voice. Or say thank you. Instead of so be ka se oh. Bacho anya me a. Okay. Because TikTokers be use sound no. Okay. Famous. Okay. Go for wow beautiful voice of say no. No more tag me. This is the real sound donor. No more tag me. And now they don't tag me. Or better you. Before so be free ado. And then kwesi before so be free ado better you pa. Ura TikTok mo I think ache was it 2019 but ube year famous wo hono 2 years be since 2023 year. Who is saying e wo hono aboa anase for criticize or whatever. I say minim aboa me pese me go say aboa. Who is saying tia aboa. Ana be ma na wo hia na wo ho nti na wo ni say aboa wo no. Pacho me hia be ma no. Okay. Be ma no na me hu no. Me Bana hu wo kuma say. Pacho. Ana kra. Oba Ghana na hu no. Pacho. Ba wo timi kan chem say be ma no o wa bruchi. Be ma no Ghana he ya. Wo ni partitu. Wo ya me bo ni din. Oh Pacho. Okay. Memo. Memo. Pacho. Pese be ku ani ma say because nya sa ma me dem be kokot. Pacho bondi. Oh, TikTok abo me pa. Okay. Mama share nkofo. Ata say ya na okay, we share nkofo. Pacho. TikTok royal so na. Me di hu oyi. Eh. Okay. Pacho. Eno mu na odi hu me a. Okay. O frame me. Me dey nya na me frɛ o. Wo refi kwabena ni mu me na wo di hu. Kwabena eh. Me na adi hu pa me na. Me na adi hu, wo na hu me wo so. Pacho me na me hu wo so. Sa me dey me senior me ye kenkon. Oh, but nti wo na wo kɔfrɛ kwabena ni mu na wo ne ni discuss ye. Kwabena ni mu o Germany shout out to you Pacho. But I say na ye you know ye meeting no. Interview na say ya won say nka wo ba so but wo nya ye bi. Nti just last week here na me frɛ wo say Pacho me correct bi wa say. Enam kwabena ni mu so. Sorry, kwabena ni mu Pacho. Ena di share me. Good. And my power se matter now. But wo beba na idie. Eye me a na me san efrɛ wo say bra. Good. Ba wadaroma. Okay. Sebi o man mon fan cheme. Pacho kwabena ni mo introduce o me chewo no. Say ukohe page nanka me di like David me ho ye me fe e na se na wo se ye friend is saying Vivian Joe no. And it's also good. Yeah, and I inform my so much. And it's a good donor. In your industry, in media. No one says, I'm a Johnny Yama Diana, and one DBA. Oh, when I introduce you, I say you have an experience. I person ever shown near semi mountain coin. Oh, not just semi mount ever. Yeah, it's who say we a TikTok star. I was TikTok so. But trying because I'm saying, I'm saying, it will be air can say. TikTok for na my fam who say my mo say mo stars yes will be anya stars e wo so it who so the star na acha me star me go so okay it will why TikTok no who ni saying so me saying sister ne say mo nya stars yes stars be no what TikTok ne so me pacha be ni ho okay your stars so obi a TikToker like go obi a amanfo nim no obi a TikToker obi a like say nim
pacho enim wo a enim Vivian Joy enim obia yenim ono so nti ono metumi aka so ono so star ba me a TikToker do but enye obia na enim me go so ebedu me bi nkofo be hu me nti me nya star me de me nya star we star o Yesu dim amen nyame de ho do ato minua Vivian Joy akoma so a wafa wo se ba de wa hye ne ntumam de wa hye na tarem na wadɔ waboa wato now no ne ho nsuo ne ho mframa no ne ho lack no ebi adware into your star bebre na enamedin so so medru ba bi a nkofo ntoto masekra wow ne din ti no ama ba bi an wo se medru nkofo en wo se me hye omo ne din ti me hye nkofo bebre etu hye no how kasa uria okasa usi ni din mu nti na me study promoting account no sem kofa edin fufuro bi e bia nka menye ni senka me video so ka viral eti na ni je anase oyo okay say use ni din no e di promote wo hu e di pay very okay but you no kra ne ka say menye so Abraham Afia na Nancy sama manager ni din no o the manager account enti me din no Abraham Afia na Nancy e na wo na wo hwa say o ya tro manager official on the day na mama ono a de me bia minti mfa na chi ono a e impact na oni Vivian Joy enante ya na ni sign de na wenya efre ne honom e oni ni share abrebe how many years ni pacho me hu no me angasa de kwan me fa so hu no me wo school mo na me done pa o yo bia me role model na me pe na me school be SSO JHSO obia humia Vivian Joy enti after school no my friend bi ba me nchen ene e call pa bi wo ye side of Kumasi ene o say Vivian Joy so yentem ne enko ti say na offer Eugene Murat producer Eugene Murat no te hobi no say ahwa na bo mba ndin no ene o say pacho nye wo madam fo na mbo no say for Vivian Joy na mse pacho da bi no mo say me say no say ene ampa o say na mpa na mso pacho mpese no say minim na mse menim no so na friend no Eugene Murat no na mse ne mpese me meet Vivian Joy me don pa mpese me meet no no so okay me hwes or hwes on na e dia obe friend na mama nto no ma wo hu no acha nto friend no hwan ko so hwan na hwan so na wo shia Eugene Murat Eugene acha no okay oye hwan oye producer Kumawood producer okay cause one chem obi hu ni pa pro me de me shia na bonti keke o madam fu na bo Vivian Joy de no mo dia friend me kwa na ono ma wo no friend nto friend no or come me warmly the whole cine me kasa ye no I was shocked first day na ko share Vivian physical no in person no na feeling it say na me hu de ba na me ferry na ferry ho ba na feeling it say me ni age like I me said that song Emma no so share me say o dream bia be fulfill na me person me meeting me na fo nyina be sin mo sam ne na ma mo say wow we are say obi abenya because na me like my desperate person me meeting me person so the extent me meeting no kwa me san ne ye ma ben no more me ne ye adwuma oh wow show screen this way what you say me de me nyuma ba volume back. Good morning, Lord. How you come from heaven above? Wow. Memories spinning, is on the throne. Good morning, Jesus. Hope I'm away in the morning. Harry in the morning. In the morning, our lives and place the rock. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. How you come from heaven above? Eti one who say oh dear no one say you mute no. E dey dey me, mute no TikTok. Me too. TikTok nti minim na che say ade ne sound ne ye wo de ampa because ye bo anti ye bo won say me producer mo bo but sound ne mba but won say wo de ne sound na ba nti na che say ade ye wo de ade ye wo de aha nti no yeah eti woni Vivian e share na me e pese bisa say ade impact na wenya
time out and nanti up till now. Yeah. Patron de nema bebre. And see a person because obi boa you need to appreciate the person. Say na me nanti why ya mama nema say and na why na otiti bi no hwa on say sa me be ya na akole start say me boa na me boa no me know me hoda so what I say or appreciate it oni pe bia pesa de man. First of all Abraham Fian de mza brochefo na hwe ne titu pa. Okay. Mama my famous or Abrochi me Potter. Okay. Superstar nam dia to me also. Me like me nya no airport. Oh, Kumasi airport na Ghana cry airport. Toka intermediate pop. Nancy like. Okay. O superstar na who use where the BCC here. Superstar me so nam so from superstar. Aside be enjoy na go from superstar. Because when him say den am person me superstar nya Ghana person me superstar. Entina at least ama maji be den kakra. Mu ananka mi hu no na mintimi meti omo no enam ne so meti me meti omo freely amembre ho okay ama nani monyam na wona bia ka me be do ba bia se na be treat on no sa na me so ti dia na be show camera dem waka chere Vivian Jo ka chen se nyame hia ne pa do ye ma me bia me appreciate enye obia na be ye de oye no Auntie Vivian nim hia ni onim sebe sikani onim ahofe onim obi an ho tan ofo obi aye ne de onim de me fe won so se bia celebrities na meeting no stars na meeting na wona ebi na ne crew members in na nam no obu ho no ma impo obe on person obi like obebe wa ma obi hu se ono ne nam but opeso obi hu se like opeso o chi obi ase wo no like ono ne nam o hu de wa min sinka no sebe ye ne nipa baako sebe ye ne nipa baako okay but ye say yes ye be kasa men kan boni a nipa bi so che okay bibia woni de so ye ne nipa baako bia be wo but ye bi so nipa obi so che obi okay ebia do am sinka na batia se pacho I'm just grateful nyame hia no medana se pa nyame hia no okay nyame hia ne pa nyama bebre no ayama medana se okay nti uguso ne nam pachan uguso woni production pachan wow but I hope say obuo no a wo ma no esonte because mo dodo na no say yetai e kam ben ye ho a edu ba bia na mo pese mo de yanim eye fom pese mo fire for granted as I say obinya wo ho kwan wi a edu ba bia na say no kasa rough I say I mean not like ka ho nsem bebre na manu otro mo ye tro internet to da yenya ye wodi anase omo mo wodi omo ne mo nante ana mo twe ben wo mo a pe omo experience into counselor almost true wenya sa experience na anase sa we ni bi e wo ho da abro no nante ye chode bi da okay me asa like enye Vivian Jo kra na obi a oye onye celebrity a wo che me panyam ne me ne san bia onya sa se mo nkada okay na mama bi wo UK your friend Maloy me boni din okay sa na odi ye free we penny we money adoni okay mama ni baga na se no so ma hwe no kwa de like odi di matempo o se no bo so ma hwe okay odi ma no treat you and me shada na me no atwa so na wo shade ai okay sa no ye me about o bia we nyame me bufu ye de ba me control me ho e be den se panyi me di watem na nkan pese nipa wa bo me debi pa chan me unya celebrity kwa me nya sancho kinti obusu afo nuanom nyina papa di je say Vivian e fa o say ba pa chan obi ani je e obi anwa okay e obi anwa unji ndi say because of Vivian Jo one wonnam na wa fa o say e ban because of onunti e na be ma na obe ware osisi an obe ware uji di say e yodo kan e na ode aba pa chan yodo kan pa chan de yodo kan